I raro I te kaupapa oranga tūtonu oranga kai, I timatahia I te tau 2012, kei te tino kahanga rōpū kei te hautu I ngā mahi ngaki māra, hua whenua ki ngā rohe kei raro I te poari hauora o ngā moana o Rotorua. E iwa ngā rōpū kai hautu mai tūwhare toa me te arawa, kei te tauira I te kaupapa mahinga māra kai, I raro I te kaupapa o hiha, oranga kai, oranga pūmau. I raro I te ia o mā te Māori mō te Māori. Kei te kite atu I te ringa e torotoro ana atu ana ki te Māori. Enei he rautaki, enei he horopaki kōrero, mā tō whānau, mā tō oranga tonutanga ki rito I a koe. Wena nuki te hihia, kia piki atu nei te ora, a tina nā hinengaro, ana koe nā nuki te mutanga mai. Te mea nui anō he kaupaparanga tira tēnei I hui mai I ngā hapu me ngā whānau. The outcomes have been wide and far-reached. Communities have really come on board, whānau marae, creation of gardens and that whole learning around healthy eating and also just daily regular movement and exercise. He kaupapa anō hoki I ka hakōkiri hia e ngā hunga ko rātau nei kei te arahi te kaupapa I raro hiha. He tika tonu, arā, mo te oranga hoki o ngā iwi o te rā nei, ko te oranga o ngā tupuranga kei te tūaki. He wero atu ki te iwi, te kiri Māori me ona toto me ona puru, kia whaiwhai ake ai te huarahi o te oranga tonitanga o Rangirau e ko Papatuanuku. Kia heke mai ai te kōrero ki runga ki a mātou I te rangi nei, he rangi manahau. Ka haere tonu te kaupapa nei I raro o hiha, arā tae noa ki te tau te kau mārua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.